106.3 FM. Nyinsen Ne Awoɔ bre and also say ye din kommoshe ema ye nyinsen bremu ne awoɔ ebremu. Nti mo ama join ye live on Facebook no. Ya mamu nyina jo, ya mamu nyina kwaba, ya mamu nyina nso atenase. Erade hwe nyina yeso no no ode ya hyase no mfa yenkwa wie ye pa. So pese nyinsen ewofa ahofa obadea. Ene ye show we die medofo eni ho kwan se epawo kwasi ada bia 8 p.m. se rade de adom ne dom yenko ade a ya nursefo ne ya doctorfo papa bi wo mo gitumba ene ye beye ncheche bebre ewo yinsen mu ene ya wo bremu e bia na ne de di kan a wate se program bi ti say ya ye dia medofo wo sa nipa kro no memo akwaba so nkokora ne mum hye no so se kwasi ada bia 8 p.m. yetna se na ye yinsen ene ya wo mu issues bia ho komode ye di ewo afidie yi eso Endpoint homeopathic clinic na daroma on na boy chidom say yemfa dwumadie yi emro enti mema no prostate wo bo ho ban bra wo ye free scan and dia mamu free they say they from 35 ko so check your prostate no hwe say ahoodin wo bibia wo mu yare bi animo enti Father's Day Nyame Adom Endpoint homeopathic clinic ni Adom FM ya kan boma ejanom oba wutie mesabre fa wo papa ko Nyame Adom efiade a ebe na wotwe fa no ko Endpoint sphincters na onko check emma no se ne prostate bibia ye kama na yeda womo ase yeda Endpoint ase ne number ni 0244867068 0244867068 Frobia Brabe join here live or Facebook Adom 106 3 FM anase fia amankwata makluma hu Cynthia na suma kujo wa Habismark Benfo Ruth Obin Yeboa Irenete mehu ewa ha say na fe Gifty Hager ana Hagen ne wo ma ka ho mesra mon share my mon share ne nkomo no pre-eclampsia ha dream ye papa yes say a ma fa fura from 20 weeks ho ene yinitie wonni hypertension wonni mojabroso nenso obi ho na ne nyinsen mu ene wo konya sa condition ni bi medofo yeni nkomo mesra mon share san komo we hia me pa fi se ebi ye ka kiro na wo ya so dene a medofo obi mmɔ hu na emom wanhwe a wonya wo nkwa wo ne wabofra no yempene sa ni nyina ka ho ne maternal death bebre no e wo se yentimi kura ntu ni nyina se kura na ye be minimize ne betimi aba form ade nti no obi kwa wo a wo ma ana so oba ne beba na akwada ne ma nyame nhihye manya sa na tie niema ba akomie no bi na etosini enu nti ne ya doctor fo ne ya nurse fo eto won ho asi ho so wo ba me adi san komo we ne nyina ye de asuade ne ehunu de wo se ye ene ne ni kwan ese ye medofo papa bi a on de ba hypertension hu komo pa de a Jesa mi ampese me medini si nchen kakra bia nam se wa bre ba pa woda kra woda yemu kra na ofre na obeka ho asem a kirew beti owusu ansa obapa anwumre me mu adwo ye dia na bibia boko de nyame ado yehu ha che ba ya yehia ewo other areas nso nyame nhira live from 30 mo ye adwuma ne dodo nyame nhira mo na minim de enti a wo ye ne sa nso last Friday was Dr. Edubuati din komo and also ono ya doctor no yare e ba ho ninti no ya na so onya chance be gina TV ni radio no so ya na say anko won hye nipa dwenim no won kan sam no mani pantiase because yare e ba no ho enti se wo so bi yare pa na wo no sa yare ne bi ni so ho odin wo kona wo ba na wo say pa another miracle bia wo say ya no won tiase fi say miracle bia ni wo say wada anadwo de so no asori adwonso na wo watimi adwonso obi ya de drobe ya hye ne ba mamu ansa na obetimi adwonso so ho nti medofo say nurse fo ne doctor fo ne ba ha no mu ne edi nkomo a mu me ntie ne ye wo de na de mfa ho de bia nya condition ampa ba wo de tie to ho edaya ebe ebi wo say na no mete say fia mankwa ne the nurse bi di nkomo say no mo kan yo so ho ne nyina ne ye boaboa ye ho me de pre-eclampsia yi to ho obi bai ahanye no enura Adom TV Nyinsen enkwanya ye ka Clafort ho asem Clafort no obi ka say bia ebolege but enye bolege ye di ho nkomo pen wa hanso enti obi no de ba no ka say sister fia no kro de to Facebook say no kro na damfo bi ba
wo sha wo mu wo no mu sa surgery ne ye sese ne ho ato no tie no kore am say no kore o ka obi beji achi ne onko but ahyase no mu ho a omutumi so ano e makora ne nan no eye kama enti saa so na minim se by the time aye ne beti bewie no pre-eclampsia no enya no ne beku enku wo mra nyame ahyehya ma wo no obedi amen na obewo nso afa ho afa oba wo de tie mu nsam na akeke ne muaye meda sepa meda endpoint ase meda na Sena George Jenfi ewo US and ono ehwe efree Evans Jaban enso wo Spain and wo hwe yen efree yedam ase ya ma no ne fo nyame nhira mo me ko US de me ame papa baako Uncle Tony nyame nhira wo papa wo ne family ni nyina odo a wo ma me no ebro ma dwene ne mente ase so ti Uncle Tony nyame nhira wo beti me sa mo akwa babiem yeah that's it and also enka pre-eclampsia ho asem because May measurement month May na twa mu de nanso bosomi etoso mienu ni na igusu check pressure sa igusu check pressure no na ya kan pre-eclampsia na eno your condition ben ya me da say mechia etiefo ni na so na mamoma akwaba ewo program isu say ye kan pre-eclampsia brofo no neso entiase ne de ewo ho pa ye ka pre-eclampsia nyinsen ho nsunsanso bi a oba no nyinsen na odru bosomi numa ana 20 weeks na oba ne pressure ana ne BP no etumi kosro 140/90 ember from kra afein so ye hwe ne junso mu a yetumi hu say protein ewo junso ni okay eno eba ne sa tumi esi supi say nipa korona nya pre-eclampsia nti ejina niema mienu so ewo se nipa ne BP no eye 140/90 and above 140/90 and above open for no open for okay edru say obanyi say a empepi ne BP na wo fom okay but we say no ye check BP na 140/90 and above na ye sa hwe ne junso bu na protein wo mu a yebetumi asiso pi say pre-eclampsia na ekeka no oh okay yo entina no sa no enye se no obi dada debi obi wo ho a woni BP ni bi empepi no mo ni BP no but nyinsen no na kofa bai okay enti obi wo ho a BP ebi kura ne BP da bia obi de okocheke ne na BP ne ye normal ade betumi acho betumi enya pre-eclampsia ayo penfo asem na working ebi to me a me quantitator ende na me BP ne wo fom ade chi ye na BP no e kosoro enti pre-eclampsia no eye mojabroso a eye openfo ebra wonya enfienum embosumi num sorry anase 20 weeks na woche aduonu emu honom na start ye be ba ho na ya hwe adekode airport a honom mom ene hyase de eba no hye so Adom 106.3 FM Nyinsen Ne Awoɔ na yedi ho enkomo yi se wonte mame nurse nkan yi afacha me yesiesie na yashada ate nene no eye pre-eclampsia Mr. Obra Facebook afia amankwa tamaklo na wo share maye na afei Adom 106.3 honso ye wo ho nti baabi a wonya yem bia no de ehia ne se wo be share de ama ye na afei ye nkomo no aye kamanti sabre Auntie Betty memwajo ye nia aha sisi ade mete wo nkan ye pa mi lo no kora se afei de asa wa bro so nti mesamu akwa babiem Meda se nti no de okan yo muti ni ye de basa bone to fama ye because na sound no aye bibi o ho kakra nti sa bone to fa biem esa fama me meda sister efia mechia etiefu ni na memo ma jonso enwumbre say ye ka pre-eclampsia eye nyinsen hu sunsanso bia eye apemfo a omanya abosomi num anase na wotwe aduonu ekọ na ade ebede di say obi enya pre-eclampsia no ene say nipa chronic blood pressure anase BP no ye check here ebeye 140/90 ekosro ena fe so ye hwe nipa no ne junso mu a
ye wo apemfo so obanyinsɛn na okwa yaresa bia ye check urine no ye de stick bi I say ye paper ye de two Johnson ni mubo se ni a check ya ma ye check ma wa ye be hu say protein e wo Johnson ni okay eno apomuden adwuma ye ni no betumi esisu pi say asemesi enya pre-eclampsia. Enti ne edikan nipa no ye opemfo enye obi akeke age apemfo ne etoso bio nipa kro no BP no ebe 140/90 ekostro ne etoso bio ye check urine na ye be hu se protein ewo ena de etoso bio nipa kro no wenya na wochi eduonu ana se bosome enum. Oh, okay. Nentino, now okay say from 20 weeks. When I say bia ne nyinsen na hyase mu hokra no, na ne BP no kra ye. Na ne BP ye. Oni BP issue bia. Obi kra to me check ne de ende. Ade bechi. No wetumi wenya pre-eclampsia ebi to me. Me antenatal. Na me BP ne ye normal. Na ye below 120 kra. But ade chin ye no me kwa ejuma na me ho ye mbasa na me ko check ye me check me BP na me twem 150. Wow, pachan wo no enne wo ko check na ye ade chin ye wo kwa ejuma ho ye obasa ye ko check ye no wo twem 150 pachan ada ye be chide na ye manya hwe sa no wonder say ba hypertension ho da wo ba asa odo ho hyemu no eye condition bi ye hu Stefia, husne yarebia. Yarebia ye wa at least ubenya home popoye. Be fa mujabro so ni hunsunsanso no. Impempi na monkaye. Otiso wufo. Sir. Monkaye. Enu nti na WHO friend is silent killer no. Chese bibia and daddy. Wa hwe se me se makwa antenatal na me BP ye okay. Na de chi makwa ejumo. Mete adwuma me ye adwuma enye se adwuma gidigidi bimpo mete ho a meti pai me ho nya me fine ena minim dia me wonte me so ma me nko check BP no okay me ko check ne me twem 150 me frɛ me doctor wow yes starting na yengi so wa ba mashase asonti ye hunu ho no no ensem ba so enti eye de na be trigger de na be sesa ama from 20 weeks ho afi wo kwanya condition e friend say pre-eclampsia enhwehwɛ mu kyerɛ sɛ pre-eclampsia ye yare bia ye nheda enima de kra edeba na mum ye wone kofa bai okay apomudin esiafuo bia na sa researchers bi kyerɛ sɛ placenta no se moja na intini na edi moja kono se entumi afa moja bebre anko ho a anko hia anko placenta no awo etrade no ene tumi ma pre-eclampsia si ena ne kofa ba ni so bi ne se oba owo foforo okay onwoda first timer obetumi anya pre-eclampsia oba wedi emfie aduasa eduasanum 35 years eko obetumi anya pre-eclampsia afi no obetumi nyinsen ase okay obia oye less than 17 years so betumi anya pre-eclampsia obia owo ebusua bia obi wo pre-eclampsia na obi anya bi pen no no so betumi anya pre-eclampsia okay nia etoso bio so omuye dru bebre a obetumi anya pre-eclampsia so wo mojabroso anasa esitre yare ansa na obenyinsen a ubetumi anya pre-eclampsia so wenya pre-eclampsia ni bi pen a ubetumi asenya pre-eclampsia ena afi so wo ye obi a jeans ebia o maame ebusuanim ensa ade ebe me ye hu se we ye we ba ene se ne hwene se nipa kro eno ne ye frɛ no jeans no enti say bia me maame ewo bi enya pre-eclampsia me so metumi enya pre-eclampsia enti yen hyeden hu adekro potia e de pre-eclampsia ba weenum ne kofa ba yesusu se betumi aka ho de aba Nyinsen Ne Awoɔ na wotie Adom 106.3 FM pre-eclampsia ho komo ene ye die enne wakɔ check e okay ade kye ne ho ye ne basa ye nkɔhwɛ ne BP a bubu fidie no kra ono kra de ana o ka no
o mu nimdeɛ nti ma mekɔ check me BP na me no mienu a yenim ho nimdeɛ no yɛbɛfa do normal tipaye na yɛ nyinsɛm mu ayɛ ana oba beti sɛ wo de wo nimdeɛ no na me ne me nua mu a yɛtie saa bere sɛ yɛ no de oba de obonyem a me kra me woni ehun nimdeɛ no kra man fa ne easy ɛnu nti na me mpɛ obia ɛbɛtoto na sekeke no we ɛwɔ sɛ bɛma oba obia ntie program yi because sɛ nyɛ wo kra na abɛnyem a wunyia bi bɛnyem wadamfo bi bɛnyem unyia ba bi bɛnyem o maami bi uneba nkasa so betumi anyem obebie na no aka niema ebeda edi no na wadwamba so sɛ program bi omo ye na omo se yare bi di sei enti kwa yare sabia ne yenhwe because preeclampsia no say start here enchere ho kra na the issue say abra wo mo nka o ma hu hwe no wo start ya force no oye de oye serious enkofo bebre ahre busia wow enam sa yare we ya dumbi ene ye de ete ase enu nti ne ebo ho da ru se obia ma ne nya asem program we say enya the highest share share mon share mame na fa mo obi wo de share mo obi keke na de jato ho onim de obetie 1 year later 2 years later obi be kwa benefit wo ho nti we no ye can maternal health and our death ho nsam na ye beka say we kan ho first 3 oshim preeclampsia so ekuma papa ekuma young girls young girls first pregnancy obi so second pregnancy first one onya BP preeclampsia ya second one country na pomuden ejuma ye ni say minya BP first one okay fifth month 6th month equal 6th month na di ne ho jim wow onso me no frame young beautiful girl wow I see. Onya cryness. Oh, I see. Eya reho. But enye se ye di na reho echi. E wo se ye tumi esi ano kwan. Se ne be ya enku memba bio. Sir. Se ne be ya abofra na ono so ba no. Se bi mpreduasa. Ono so betumi abewiase abehwe de ho wiase. Enti wo kan say no. Se bi ba obi so a e de ne be mmahu. Preeclampsia no. Empepi no. Se eye obia nipa kro no enya etipaye a oye ho hwe ya enyeye opemfo anaso obia opemfo no enya obia na preeclampsia ye no age opemfo no eye wa utitumi pai wa ebe ye ose ye kom ubedidi enso etipaye ne nko ebe ye ose ye bre obekọ akoda obesori na otine da so ye oya uti pai wa oye ne hwe ya enyeye banum nsuo oh media ni say nem ni say kom midi banku di banku and so still ente me so ma me nkoda kakra me koda ho kakra na still tine pai me mo ente onam so no ma me nko check BP no na me twa mu 150 wow I see enti etipaye no nko ane enye no nko a wani so echin wo ananso se wani so ye otum obi wo ho a nani I say ade black bia ba wani so ade black and obi so wo honom so a oye confused obi so wo honom so a oye kese nanim na ya kese ene ne nai okay ni wait and they na mum kasa say wo be ma na say be nya ne na wo twi mu nyinsen na hyehye wo enye nyinsen na hyehye mpempi no preeclampsia na be start ya saa netie obi so we dey akra di obe ma enti na wo twi mu wa hyehye saa hwe wafono no wanim ni na da bi eye idima nsuo no adolso wo ba bi a wanim onsa ene wonan ena obi so wo honom nso a onya stomach pain na fruma no na right side esro no oti yaw pa ewo mu se oba bi anyinsan a akra na ba sro no oti yaw ba sa yaw we de akra ni nyini ba sro no oti yaw a yaw ne wo ba sa yaw we de ewo right side eye ya pa oye ne ho hwe a enye yi okay na nya wo nso na account enya wo okay abusumi num ko na ena saade no esi
Okay. Ɛna obi so wɔ hɔnom so a ne bofono no ɛma ne fe. Nti wobɛdwen sɛ o we de nyinsɛ ho debi. I see. Nti saa na preeclampsia ne tie. Wadwen bɛyɛ o sɛ ɛyɛ nyinsɛ ho nsɛnsɛm. Utumi ko obi bɛka sɛ ɔho yɛ fo. Wahyehyɛ kama akra we de ɔyɛ bɛrima debi ɛmfa ne saa. I see. Nyinsen Ne Awoɔ, Asare George Yao Simpe. I'm watching you from Kumasi Kwada, so Greg Abraso, Mr. Asare Construction. Fantastic program. God bless you all. In fact, I've learned a lot of this program. Yada Papa Palizi Zido. Say God bless you so much for this topic. I really appreciate. Pa why? Yada Mwase Papa Parishiro for Su Asu Kwunte Su Sefia. Me hear live. Ewa Asu Kwunte Su Joshua Usu. Great job. And I feel Kofi upon Isaac. Good evening, Nefia. I'm watching you from Ahafo Techiment here. I'm enjoying. Medase Papa Nana Mensa Wilba. And so I say watching the show. Okay, yeah, that's say Anthony Suman. Good evening. Me hear what my new town. Yamisha mo Papa Mercy. Sobaka. Good evening. I really like this show. Pa watching you from Winneba. Yada say Benjamin Boache. Good evening, Sister Fia George Jemfi and so US. Yada mo say Papa Mimra. Fia Mankwa Tamaklo Facebook and so Madofumu bin so about ho. Kenya ni. We need me hubo but Paul was a good job. Yada say Irenete, hi mommy, I'm here watching you live from Takrade. Please mom, coming Wednesday is my birthday. Oh Irenete, any happy birthday in advance. And Koma Ruth obey your boss. Wow, I like the tune. Yada say papa and ordino ho a rest tune and I said good evening Bismarck Benfo or say wow na if I'm so Abba Ewaha Foster Abebio nice topic Efia Kesewa God bless you. Yada say Nancy Ajesi say mostly it's from one headache or the me humo fanchame comfort adidi. I'm really learning a lot for high blood pressure is really taking prominent people away. Please, I would like to know why drugs used for treating blood pressure and some orthodox medicines have some side effects that can also lead to diabetes, etc. Yeah, that's Kofi Opon Isaac say good evening, Sister Fia Kofi de no ko. I'm watching you from Ahafo Techiment here. Mavis Ampofo and so share Equia Fremeni J Oba Papa be next time but also bra I nyame yadma also ya brebi nebekasa yadama se papa panti mayento yon komono so ba yada se mayento komono so na eno hu hia nti mo amaba nyina no mesra mo share mayen komo we die be me desanki ye be shanki ye be nya share no kra more than bibia mommy en she ne nyina ye mo ye ho ban na de we a mame na se de famu no anya se ye kan hunahuna wo bi na mmom ade ne de eda ho ye se ye ka no se de tie pepepe nti se no ye hunu e ho nsunsanso ene ma bi e bedan die anti e wo se ye tu ho anamon ba me nim de Meti ani se bia yesi obi atwa hwe opinfo atwa hwe eno ya na condition ni bia na severe preeclampsia no oh yeah what types ana me patcho ye fa preeclampsia na se eyo na se yensi ano kwan a ubetumi akọ into severe preeclampsia. Okay, severe preeclampsia no seizures are involved like nipa need to meet trahwe to send ye sabi obi owo epilepsy aye no aha. It's severe preeclampsia no yehu esne preeclampsia no enti yempese bedru eno de ani wu asem kra nenam. Okay, enti yempese bedru kra eno nti na ye che preeclampsia no se ne be ya unhu signs and symptoms na undru severe hono. Okay, enti kra no say okay preeclampsia no e kire say o benya enti ya wa eclampsia nso wo ho preeclampsia no e kire say wo benya sort of. Okay, enti niam bi bedan di
Yefa eclampsia na ye wo pre or severe pre-eclampsia. Pacha what ya Matias na se ne ya kire mu no kra si. Ti before be eclampsia no pre no ho. Bibi da di ansa. Nti wan hwa no a. Bibi bonka ye. By ede be nti ede ne beba ma open for ya ka kire me a men hwa no. Ede na menye right e be lead to severe. Nia edikan ignorance onim enti sene oba hyehyɛ ne ho ayɛ fenesi we de oyɛ bema ti sɛ me de ye kan bi kyerɛ me okay because efiefoɔ no mostly no ye maame ne ye papa nom no omo wonim de sɛ oba yɛ kɛse a ɛyɛ na yɛ mema awo ɛma awo na ya won hyehyɛ sa enti ye ka kyerɛ sɛ wo bema na otima yɛ ode especially de odi kan ne oba enti de otoso ne be ye bema de yɛ ode ɛna wuti pai wa wonim sɛ Nyinsen de ehun sem bebre nti wo be fa ne sɛ eyeti yare bi keke ɛna sɛ wofu ne yɛ ɔya wo be gyin sɛ akra no na ekeka ne ho ukwo ka kire obi ko be ka sɛ oye ntiti ho akra na etete ne ho odane dane wo hyehyɛ bebre wani ma hyehyɛ no obi abegyin sɛ Nyinsen ne ho nsunsanso ni bia because edu stage bi a yesesa na tie okay o fepe ye beka say Nyinsen de hwe me kra me duru aboso me nwotwe kra na me fe na ya bo wa no nti was wani su chi wo ye so e be ye omoja pa bedu bi no ye beka ne sa ye wo ho a ye se asemesi atwa ahwe wonsom ye de ne beduru hospital na ne ye mpese ye betene ate enti empepi na ya na ye ignorance ena de etoso mienu eya na ya akwadro ewo opinfo no aside okay because nani hase obekọ hospital me kwa me nurse fo be jojo me kwa nurse fo be free me de me mpese nsisa no wonko on the part of opinfo no ena obi wo ho a negligence pa no mpese obekọ antenatal enso antenatal bibi yewa wo de wan ka so dru okra wo beka wasem yembisa wo bato beka and last week when na am you and this morning when na am you but wan ka no negligence antenatal no onko empepi e ma fa yef no mo mpeso mbeko antenatal na eme nwanwa no onim so okọ obeche ompese obi beko akojojo no o de saadwe na hyenichim asemesi koye no ebi okoye bibi nti yatea no nti abeka na nsesem na kire obi nti ono so de ahye ne chim mempese nurse ni bejojo mi nti na menko but onjene ono ne ho ene abofra na Nyinsen no preeclampsia ebetumi ato at any time but apart from 20 weeks ho no say bia 20 weeks anto a bibi sense a minyi mani ho enti men happy biem eno ubetumi enya gestational hypertension chese Nyinsen mu mujabroso obi wo ho a no mujabroso no eno di Nyinsen okay obi wo ho a oni mujabroso no eno Nyinsen eno ye from 20 weeks the only mujabroso no obi oni mujabroso before 20 weeks no betumi enya mujabroso okay ebetumi abase stress Pachawati ase betumi aba say Nyinsen na nkasa ye problem ema no anase wo Nyinsen ye no wanhwe na didie mu ye nti amena gain weight prekope eno ye ntumi nkasa ye preeclampsia abra ye beka say ye preeclampsia na nia edikan nipa kro no ne junso mu ye hu protein okay ena osabro onya 5 months eko ene ye check BP na 140/90 eko shro okay se enye sa de we ni mu ni na ye Nyinsen mu mojabroso okay now from 20 weeks on the and preeclampsia eno de oye de ye do betum preeclampsia na se wo protein anase wo high BP okay inti meka ne say from 20 weeks ho for animu ho for de no eno ye bi obi a no wo mojabroso dada na say owo risk factors nim yeah eno dada but na ya manage eno crown no so obi wo mojabroso dada ehun be hia say ansa na obenyin say no try so be lose weight okay
So when Lucy waits na mpufri mu nyinsa ne ba ya e wo so one ne doctor di ho nkomo okay se minya mu jabroso afina etwa mu na me wo ye no okay a doctor for be yen hihwehmu ye be show kidneys ye be show liver ne ya hwe se bia damage a and damage ye be hwe o cholesterol ne ya ma wundra wo be no ebi wa ye mo low doses of aspirin okay obi wo so mo jabroso eduro na onom no doctor ne be hwe se eye manyinsan na okay into obebia wonya mujabroso pe na wo mujabroso so fe ye funu pe kwayare sabia na doctor nsesa edro no ebi edro na embo anyinsan no ebi edro na embo ani paduane nso nti ehu behia se oni wapomudin ni bedi nkomo sa na we wonim no anka na hye wo ho but well me 40 obia because me say bia wo kan obi wo ha no onim ne sa nti so no wonder say wonyim na kwa previous pregnancy who questions in no mu busa ehia pa history no eya obedwen say asa mo how passam dey no open who first one manya wo awie wonya 2 years 3 years me wona chi question bebre ye e won so so na ye re afimpo sansem na obisa no eno beje won kwa e beje oni abofra ne nkwa obi wo hokra owo previously no na ne ba ne so pa enti obisa oba no way say o me dem enkayo enti no oso ana usa oso no mo so oso panti ekutwa me eno bebo doctor ni na nurse ni midwife no kokko say asem ye ode ama me o say me ya hwe ye na me ma mani ko nipa kro ne ho okay teacher say me nua no manya say asem pe na ye no na emom obisa de abayi de ode ahyehyehye nioma I see na wo ka aduane nso obi afa no wafa afuro foforo onya hypertensive oni diabetes oni hwe de no wonye aside o say memye munye du bebe especially first timers na de biem ne yenye ye bebo ye ho ban pa na awrade ye free pre-eclampsia yimo broni e kan say ye fa pre-eclampsia untumi ntwe ho free ho prekope e difficult because ubetumi aye ahwe ye so still the kofa ban ni bi betumi ama na ye dai aba okay enti ni aye betumi aye eni say e wo say ye nyinsan a ye hwe ye didie mu ye okay menim so bi beka so me mpese me mu be dru bebre enti me didi abofraba ni hia aduane okay e wo so di nnuane a protein wo se ne be ya akra no nye malnourished and asa wan kasa wonye tantantan basa ena fe so e wo se ye di nnuane a atosode ene ama ense o maybe nyinsan a eye fe nyinsan ye fe but na ni sima ye ne de bibi atwa ma mbi ndi eto da kra ne kondo enso no odi emi ndi junk foods okay aduane bia ye di bi se ye ho se aduane mu ahodin dro ben na me ne me be ye benya afrim say ye niema bia emma wo aduane mu ahodin dro bia eye ate so okay menim se nyinsan mu akonode ye wo ho meka se gya enye ye nti eye ate so ena so ubetumi na wonyinsan no emma o problem bia nti obi nyinsan a na o bleedi anase ese eya abot na so woni problem bia obetumi aye exercise nante ye good ena ye the fruits with the fruits and also beboa ena inchine na wo de ye waduane no te so okay enkebe ya na so hwe na wo risk factor yimu kra unchine kakra bi ena artificial spices containing MSG tron ho free ho okay wapomudin ti o abofra na pomudin ti o de so free no so ho na num nso bebre na beboa enti say fine yenya ka kire mawie e de anamontuo de na dokotafo ye de boa ye di save me ene mabofra no say unya pre-eclampsia ade a doctorfo eye ne say omo be hwe baby dodro a wadru obi pi no baby eda say ya ade ebe ko nanim omo observe ensa make no me se me de ni see ye no omo de make OPD honum okay and omo yes omo observe say be ko shro se ne me make no mo pese omo nya dance yes asema make na no kre omo hwe na e ko shro nti e hono uni ade ehia omo pa wo ye omo priority nti omo be yi abofra no okay ansana
omo hwe sa abofra ne be survive na on survive but omo be ye de omo be ye bia me de omo di kama me aspirin omo ma me dro senke beba form but still na mba form okay into omo say emba form no e no mo rush medical theater ekoyi akra no at that time na akra na nya 8 months ye nyino kra no wa meku it's opportunity wo because wo apomodin hia omo unkwa hia omo sa wunya nkwa a ubetumi anyi dio no kre ayo nti yesra mu ye mapemfo ye anfe ne mane mo hu wenu nya wo se yete se woni mu ana eku wo ba me ye sure se na ye nyina yatie ye hua bibi ne ye tu anamo nso e be ye niam bi e bebo ye ho ban bebre menua mema no me bebie phone lines no na monso mo de aba o kire aguna nkum so o wa aguna Hwedu government hospital and no free David Techimensen say please kindly share this program and the Bismarck Owusu greetings to you and everyone here that says Sabina Isuman and so edene abba ewaha ti ye bebie ye phone lines no Franco Owusu does late night eating causes preeclampsia Frank dia wode abba no okay and say anajudi de be ni pemu yedru and I make preeclampsia no me so mu yedru bebrea enti sa na jo komode wa asema de bia meka nya carrot so fridge okay carrot de carbohydrate bia eni mu say ebe mu again weight and fat atoso de eno ane say wakeka wa de wawe na wada sa do said de akura de asane nti na wo manage weight nti e fa so your opemfo no e bi obisa ma opemfo eno de no kre en de your opemfo na obisa ma no ti na chese no matter what no yente so do said de akura yenhwe edidie no mu ye na entumi emua ye nti anwumre Nyinsen Ne Awoɔ na wo hwe wo Facebook Adom 106.3 na afia amankwata maklo Facebook won so wo hwe wo ho utie yen Adom 106.3 FM mo tie ye hwe ye ba bia mo wo bia mo hwe ye tie ye ne yedamase me sure se by na mo share ade mo share mfama ye na preeclampsia no ha dwene ma menje complications e wo mu na ye ba ye bie phone lines no ba untreated ones then complications e wo ne say abofra no onyini ngie ena ebetumi akum abofra no ebetumi akum maame no okay ye wo yare bi ye friend help syndrome eno I say umoja ni break it down a very bad condition and also to me yen okay enti complications are a wumpa eyewu sa Steph asema ye can serious so se me hwe wo ani a serious many like akai wo na hwe be o be emfa wo se wo ye nurse emfa wo se wo ye doctor na nurse ni bi de ne comments ebeto me post artwork no o se ono kra as nurse no kra no on we she money enemy ono kra woni mu no de ofa mu no tie na em se wunua o se de ofa mu no ne enemy kra we she ne say ye ma wo max sulfate na wo wasum ne wo ba bia hwehwe wo enye easy enti ndru ho suya bibi free ne ye keka ni mu na ya hweye oyire nyema mo ani nko ne ho to BP machine to fie na wa check ma no e ka odo ne ho enti sa obeka se mi hu yanka na ye late na ye too late enti unya bi nyema mo ani nko ne ho wa check ma no monitor no e brani ani henti obeka so ma hwe eno am ye ma wani nko ne ho na odidi so ahye na didiem so nuane a wodi sa enya kese bi Nyinsen kese bia na ye no ma na kire se ye be ma wo da bi ana se wukunu hwe oyi o na Nyinsen fataw on se eta aka ye ka so anya kese ya na ntui na gina so se ya se ni nyina yare nkote radi hu ye mobo pa na ye mie ye phone lines no na ja ahwefo papa bi achi ni benche yefo me say questions ni bia be de demu ama mia family show mo fan cheme na Franco Owusu say after 20 weeks in pregnancy can we say a woman is out of danger me pacho there be and say me dey ni see 8 months
which was more than 5 months. Into to me nka say out of so say wow empo wow kra no betumi anya hypertension but anya preeclampsia. Yo nti say no wunya preeclampsia no na wuni bi na wunya aye no abeka ho aka yes and see MPP no nya preeclampsia expect say wo wi 6 weeks ache also resolve yo say unresolved the do better so yo nti de ye preeclampsia no de nyame ya do no wo wi a ebi o to me come back to me come back but after 6 weeks na de tia na te de a okay na was out na say now ye manage ma nti eno sa no na say within 6 weeks nim na yes o check ho there be you free hospital per all free wa midwife and a doctor ne be educate you say abribia check you BP no and na wo ba postnatal ye be check you BP no okay and na wo ko fie kra ye do to aduro so se ne be ye be control okay enti wo no meduro no na air control na wankasa wo so ye exercise and na wo hwe wadi die mu ye no utumi ba postnatal ne bi e kofom kra doctor na be ka so mi we fredro ne so if so BP na drop kra it's your advice so ko fear check it because say be e kofom na wo so nim no kre na pepper part say I love this nurse and how she's relating herself into this topic. Richard Pepra. And Franco Usun so said, I love this nurse and how she is relating herself into this topic. Inti Franco Usu BM said, please, after birth, can it be controlled? Nti ebiso no no. Say and one sakra na odi be. Okay. Now, I say, why are pregnant women prone to every little sickness and problems? If we say Nyinsen our immune system ne kofom abafom eyemre say nipa mienu energy baako ahoden baako enti our immune system no ekofom okay madam wase interaction no I fine Kwame Abrokwa listen to you nyam krom Kufoidua Gloria Abrokwa medase papa Gloria so wajebre na oshe medamwase pa kindly ask Madam Nurse if cold water is good for pregnant woman because my pregnant wife is always drinking chilled water. Yeah, semu mami yina no me patcho too much of everything is bad. So person no mun so emu adwo amane nom but emane nom ne bebre. And dey Frank nko a o. Otimi so obusama na yire no say is it hereditary? Frank nyami sha ate. Otie so forward dakora. Ani ate no. Waka say gene no. Ti say wo ma me bi ewo bi a wo so bi tumi ba so nti de ehia say wo ni mo no. No ahwe ohuye wo hwei wo nyini na wo hwe ohuye ma me phone lines no and then me Facebook for ma jemi aboso pa madam wase papa panti your number ni 0302216561 0302216562 0302216561 na onso bra enkoma ye die e bisa questions ni bebre na fe ye moa me do pa me mo adwo do ba Nyinsen Ne Awoɔ so me je o be fi e da se papa be ma na free he papa ampacha me free so tuom pacho yo yenti o me so se papa ni chira mo di mayen ni sa problem me yere eko mo bi first one, then the BP was normal. Second one was normal. But third one, the BP kept rising. My minister, and he doctor, as I just say, for CS, because not at the rate, they see a rising. Oh yeah, they're very big. And I think in the 7th, getting to the 8th month now. We are in so and also the same thing. And also BP the cost. But the first 2 ones no where no. Now we just have problem no. But second
two, there we have problem to get in CS. And since from that day, onion, but it's like BP, I get on and off, on and off, on and off up to date. That's all good. So no nedro. Yeah, August Nedro. And to me, personally, business say, is there no any medication be a BP or to me as a pot just once and for all? Is it going to be there forever? When you feel say, Papa? But you're 40 years. Don't worry, cry. My minutes be ya no the amount. Why? Yeah, that's Papa say also afraid. Made off me more to Nyinsen Ne Awoɔ so. Made off me more to Nyinsen Ne Awoɔ so. Made us your bar minty or free here, you may. But I'm saying Dodo what minty away. But no, I said one in the second one. Now, I call you a number okay. Maybe I'm no one was just over 80 something. But after 1 week, you call and I'm taking now 1 plus over 90. Me pacho tobo mame I say would like no moon intimente. Also what 31 years wow second born. 41. 31. 31 and I was second born. But a hand a day see wo. No, I mean that say not be okay 106 over 80 BB. Now, so 1 week now me call for postmortem. I'm taking a 140 over 90 BB. Oh, okay. If you are saying go doctor, after 6 weeks, you some brand I'm medicine doctor. You can call him. The doctor can every month. Check out 1 week. My son about me check here. As I have ọmụ ma m edu ọmụ ma m shiba to mo che me ya mendi ya me exercise me ya ma mendi na mpese me say me so ye di ana na mo kan di ana na after we exercise CDD year and still a month for yeah I was 140 say e do ha no ko check ya 137 over 8 BB e do ha 148 152 na wo ye wo aboafo pressure bia na so wo hwa ba ja say pressure bia ni so adwendwene bi no ne Davi Mathematics wa obeyi ano de ama na fe wa kire de obeyi ato aso why ma ye mo hyehye why se baby nso ho ye na me adom ye de nyame ase me da se ma me nsam foforo nso ahoma no so me dofo me mo adwo do ba Nyinsen Ne Awoɔ so me juso me ni aba me da se pato me ni aba ma be ni pato me kasa fi achem atia de preme ya wachia yo bra ya yenti o pato Millennium Busuminum, but the Mitriti, the Mamenes can program the fine. But Miri, or no show be pretty, or not do so be pretty. Mammy, a day, answer my financial answer on Dama Adentim, or Bettinum, Freedom Musio, Piotr Macmaco, 15 and not 12. Answer Adiati. Said you or Tinumusum, Sa or do so be pretty. Second, at 12 weeks be alone or do so 12 weeks be or do so just or do so be brave. In person and Busan say, for problem be a man. The first time Niana. There be or you'll be our own Mianka. But so you okay, be or okay, or one more day pa. You soon on be brave, just so be brave in a year how person who. No. Yo, any mamma so be ya no the amount, but as a papa, Pentecost, if you dear man in ha, now question there be a tea, why? Yada say, Mammy for front, so made off me more to Nyinsen Ne Awoɔ so. Good evening, ma. Obama Joe so now free here you may. Passion first community for Tama community 4. Pacho Mintio. Passion I'm on your mom. A bit to me, I'm bleedy, but still I'm not used. Also on your ma who bleedy. Passion I every month, yeah, message, yeah, but you send it as well. Like all menstruating or not ma menstruation whilst you are pregnant. Passion I. Oh, how long you need? What hospital? Passion that. Oh, how? Nyinsen Ne Awoɔ. Passion I think 3 months, 4 months. You think say 3 to 4 months in it? Passion I. Oba panada na unko hospital. Passion I say every month I'm sitting in I'm sure 3 days and I'm hospital.
3 days ni a why show says the honanka okay fine na wo ko check here na wa hu na eda na wutimi conclude say enya 3 or 2 4 months. I say make calculate the last time when guy have it me do honey. Mr. Mamines wo beka sa cho ba wo chena nyame ya Adom a me do for hospital ate. Ni enko check why? Nyambo next week sa frɛ me nyame ya Adom ne ehia frɛ. Wo esa me monitor wa akuzi so obewo afa ho afa oba. Why? Ana Nyinsen no mpe. Basha me. Ti Mr. Hwo hu ye ma me why? Nyame ya Adom a Sunday ma me nto nka Mamines wo ha nti obeyi ano so de ama why? Na de nti a wo nyem na moja nso ba na wo de bibi kan na ahyase no. Okay. Me enfo front so me do for me mo adwo do ba Nyinsen Ne Awoɔ so. Obawa kwa Mo oba pa. Low radio no ma yen kakra ma ye feedback. Na minti o. E ba cho ye ti o. 8 years family plan. Na polo to me imagine that I to throw. And this is but this is the kakra. Last week and me message to try. You look my do. Was it 8 years in our year family planning? Me 8 years. The 8 years in when your problem bay. Me young message I don't want to throw you. Menses never ye pa and son I to no. A banker at the dam. No one hospital 8 years in it. The person me call a much man infection. A much I don't make your drone. But after ability to send it as but this month in a by 3 days. Me look more so do. I'm going to say, when you feel say, Mammy? But 30 years. 30 years. It's a family plan, no, I would have. But I know me. Wow, me, no. Me and son. Wow, me and son. Okay. It's when over he found I was here. But no, but also about you, I say. Of Uncle of Uncle. Now, wako check ya are say bia wonye ma 8 years ni de say bia ogba agumama ati afaso because what I mean na wonye sure on me say this is so check na wo hwe wo usual de no ross an gaze em grab omo ya wado nti ko check na ma me yi update nyame ya Adom next week ne ya hwe nti Mamines nso a ho betu fo kakra de afa ho kire nyambo a hospital no kohwe de ekoso no hu onso mo ka se banya infection no e bia ye treaty ni nyina ye treaty ye nso a se wono kon akọ fefe nuro binum ni ade akọhyehyɛ wase ho me drop some me let me pa one let me use but and man no ma ja e bi ni Mr. Ochako hospital mama why nyame ya Adom a na nyambo a Sunday sa frɛ me na ye nto aso hwɛ de akosi why ba ya mane na ha ya Mamines wa obeyi ano de ama o meda se me emfa course ni sia me fa last caller me do for me mo adwo do ba Nyinsen Ne Awoɔ so my emfa course ni si ha na edoso Mamines oba beti ne yi ano ma en kakra meda se ne a ofre na edikan no o se ne yure no owoye onya pressure na owieye no still BP na enkofo enti ye ni aduro bia ebetu na se kora ma no ho ato no be me na me da se pass wani akọ yere ho empempi aya ye hu ne sa nyame nshraw na de mekere ne se obebie Nyinsen no owo na ne BP wo shra ye de ne to nduro bi so nduro no ofa ne pepepe ena sene na ne musi duro sitie no wahama ne muso ate ana oye exercise ohwe na didie mu ye sei bia odi nnuane anchini bebre wom anantontrom aduane a wate so ebia odwene bebre ana akra ne ma ne stress a owoboafo a also abofranim se utumi hwe sa ne ma we ye di mojabroso eba na se obre na se a ebema pressure ne so abafom okay
o doctor kra betumi aka cho say edro no mete so if you saw obi pine drop dodo ebedru brebi doctor na beka say oh aba form dodo intimi yiwe fredro ne so na emum da bia checking never readings no send me na me hwe okay nti ya bebo ne tofa sa na time no ena the also no so say ni BP na etoda ye 140 etoda 150 okoye no mo say onye exercise no ndidi ye me pa cho 150 de wetwem mujabro so enti ko hospital for no mo nhwe why ena the also so bi o se na yire no onum nso pa ojonso pa eye mpepi na obi anyinsan ya onum nso but enye ni bebre so enti eno ebetumi aba say diabetes epese setting in into onko hospital ni enye hwehwemu and obi say 3 months ni onyinsan na nso moja eba me pa choko hospital ebetumi aba say nyinsan na engine ye enti say de how be bebro and a family planning or yeah family planning or ye 8 years ni se ne no funi mu ayedu abro onye enchima ye enti ebetumi aba say bibi koso woni padwanim ko hospital okwa ye be scan ahwe se nyinsan bi wo ho a ana se problem bi wo ho a o se wonya infection and so mo treat and so still infection no ye treat wo no be ma na wo ne down so ye treat na si ye treat wo na be ma ne sa no beda wo betumi asa nya infection no si ye treat wo na say wine take care of whole year and so betumi nya infection no PZ e wo Facebook no obisa say my wife has clocked over 5 months but still sleep on her tummy, please. Is it okay? Me pacho inyo okay, miss. No, I comfortable. Me panicho. Hey, any dear why? Yes, row, down Chemu. Chemu, yes, row. Samuel Martin Anoff, good evening. If you keep up doing the good work, I'm watching you from Asamankes in Yamisha, Bismarck. Bismarck is no see yesu, dear yesu. Asemu em say obi kan bi na mka say yesu yadamo say Eugene and son is serious. So greetings to my sisters Selena and Juliana, also my in-law Mr. Setasari. Yadamo say Emmanuel Daxon, if you are good work done. But I say Franco, so I love this nurse. She is literally putting her experiences in the conversation and it's wonderful. Ono de uja na we say obesukra gumeso because they wa femu no nyame. Enti Betty yemfa unsi ha ho. Live from 30 nyame shira. Mun follow no Instagram ne Facebook or your education be brave. Efa hypertension ho. Enti ne ho no watch no live from 30. Hypertension hunim de bia wo kɔ ne page a wo de be ma wo. Enti wo na me bia de be ma mana. Me pachani 055 826 2293 055 826 2293 sharp. Enti Oba Betty or yeah senior nursing officer ewo ehifakura North Municipal Directorate. Yes, yeah dana say papa Fred doctor was 0244 86706 0244 7068 na ko check ubp no na mema no prostate no so ko check e ma infections be sure yem frɛ na omoaye aha na bema kwan na nwumre Nyinsen Ne Awoɔ ho koma ye di ya madaro ma mo share ye like ye comment ye frɛ ye no ye de mo besie medi e de afia amankwa tamaklo meda Dr. Shine Akwase me producer papa bia daachi bia na yire nyim obewo afa no ho afa ne ba na say ni shows wo ye nyina ye very important ye monkomo say no oje ho kenkan me any stories no a no de Nyinsen Ne Awoɔ so atua so ndi we wo problem kra we ni bi otie nso de yire so wo akire ho otie me ye sure said ne wanwura ha afi no wa ba ha de ntim say angel wo line mo jeko nyame hira won so abrante ye won so nyame ya adom na won so to bi so a de wasua nyina apply ne ntumi mo a wo ho kani no ati ase jeko mo uyesi TSA amenkasa bebre tie do bi ase medamo asement mi anka wo de afa che me da se ne nkwa hoden e wo ho a ye bese hia